was over to how khai khom na overview ang daw ang dito na naman so tungay hindi po kala sa lom lawa nakina class up hanggang sa online ko vector tawa textbook kain and so in class 11 history high school ka so in SST in zilmea history portion B ka Canada class 11 le class 12 pa han tin sang block kan zil dona class 11 at so in world history kan ti ka kovel chin starting from the beginning of time up to modernization vain hun kan khen sau da na hi kan zil don ta is class 12 at so in Indian history bi la look Indian history apo lekhabu pathum mangin kan zil don ta class 11 ai jon lekhabu pakhat chong kan zira in textbook kai kan so subject dang anga in zil trin subject dang zil trin da na chapter 1 chapter 2 tiang chi khao be to wa if you look at the contents of the textbook, you find that there are no longer any kind of chapter. The topic, the portion was written down as theme. Theme din ang siya the textbook akan. Yang tinggal theme history ang siya big. Tinggal chapter kan velo. And the question of mal theatro. Theme atin san chu kan textbook here min entir min sir puya tum chu ahun big te a theme big nei te in topic sang sang kan en don ta ni entir na theme one a chuan from the beginning of time tin ta kun lo om tran tira tangin machine hasaber te enting how do we originate enting kan lo om ver no machine te hi kan rin da na chuan most of us are Christian coming from Christian background, so we believe that we are created by one particular God. Tro pathian sian ni ngai ring china khang song song khata trying religious belief sa kwana kan rin dan song song khata trying Israel enting em sing dai kan lo om tran ti kan sil to ran ta ni zong tha kan lo ni reng em di lo le nge kan lo chua dan kan sil tu chu ta tichon chu team one big chu lo ta ni mo kan team tu ra chu eng tin nge mishing te hi kan lo origin kan lo originate mo kan lo chua eng tin nge kan lo chua ti kha kan team tu chu ni ta tichon team true kan kal le nga team true a chonin mishing te an lo chang kang chau thut ta civilization lo on ta chu civilization a chuan tu tenge lo om masa what is the first civilization that human history had experienced I mean civilization masa bel kha nge mi kan ziranga chu team 2 lo ta ten han kal chau ze la team 3 a chun Roman Empire kan chu le te ma chuan team 4 a chuan Islamic Empire Muslim house a ko vaina kovel ti boy tu ti mai kovel chok boy tu le international politics le international relations zong forum thal nang lam vek tu te Islamic revolution evolution and is also Islam sa ko lo chona ha kan zile dei dona ne chipen team 5 a chuan ngani ko vel history on to lal ro pui ber le lal torot ber lal ko song ber lal attention lal swal ber lal lo om ber anti ko vel lal ram om to zinga sao ber le ro pui ber ngan searching Mongols Empire Genghis Khan chan chin khan zirve thung ta teng hana kal chho zelanga team 6 atang phe chon in medieval era kan lut chawanga kun lai hola mishing te an malo son chho deu ta team 6 a chuan feudalism hun lai Europe pa kan lut thadon tin ani chu Europe pa kan lut thanga chon team 7 a phe chon in Renaissance lo khen ta Leonardo da Vinci ti te Michelangelo ti te Durer ti te artist ro pui deu te on lo chuaka
tin scientist ro pui te te lo choka Isaac Newton te Galileo te Copernicus te lo choka kha hau khan khovel ron thak dang lam chho tran ta khadiang in thak dang lam na lo oma khat team 7 a ti han jon team 8 ta chuan Europe ramten na son nan lo nei zel wanga Europe rampi lama khovel al la hriat mai lo exploration an nei tan chan chin te kan zo don ta Columbus an America zo mu chwa dan ti te ya zel khan Australia ti te Africa in Asia ram thlengin atiang chi kha chuan team 9 na chuan chutianga imperialism ina aron thin chwa industrial revolution kan zil lenga industry lo tin chho dan te so katiang han team te nei khang kan zil chho zel don ta masala chapter 10 hian mark putan anei vekta athe ram chuanin writing material lo in ring khata ula anio ko in textbook khan a chapter zone khan atira contents khan no chapter zone khan amma putza hemi chapter zone mark chu pizat chu puanga chapter zone mark chu pizat chu puanga ti ha ron se ngai lo chin chen no ne chu ma chuan mark weightage chu chang question ni chili ko dong ta class 11 a chuan history class 11 a chuan masabera chuan kasi ga ngai book ko objective question chili form of questions in tenga form of questions are objective number 1 is an objective and that's to mark tu and the zero textbook an line nga students are slot mai don ta and zero mai don ne 1 mark hi question som paruk 16 marks more 16 on Intratianem 16 marks. Yes, sir. Chuan short answer kan ti ho very short answer. Chu 2 marks kan ti ho khan ni ya. Question pare ro ka ma 16 marks ho. Tu don moga short answer kan ti ho khan. 2 marks ne question pare ro ka ma 16 marks. No. Chuan form of question not sure short answer essay type ni silo so essay si ho ka ta chu chuan 3 marks bua question panga question paruk kala 18 marks chuan essay type tendency number 4 chuan long answer tendency essay chhan ngai chi ho kha zone parugalo kala 30 marks je thiama chu tro chuan a vai total marks kha 80 marks on read Lantan. Sa khai gan no 6 paruk. Kalanga mark na zel puin chuan mark som thum vai na pu. 5 marks zelin question paruk lo kalanga mark som thum pu. Chuan total marks som riat 80 marks lo na. Chuan internal marks 20 and 100 to more down.
thì khan max put da na khan chiang em nó có sẽ chỉ là khan chiang lo nè Sao? Chiang. Alright. Objective 1 mark in marks on paruk, 2 marks in marks on paruk, 3 marks in marks on pariat, 5 marks in marks on thum. Alright, so textbook go to the content section, contents. Textbook content section kalula team 1 big khan. A team that they can map up. In class 11, it's not like we are facing board exam at the end of the year. So you have to remember that we can manipulate or change the marks that each chapter carry. Right? Follow deep take. I mean, my take I'm saying in share don't towa. So team 1 can in. Fine team 1 atang khan mark pun so nga 6 mark. Team 2 khan 11 marks. Team 2 khan 11 mark. Chuan team 3 khan team 3 le 4 khan ko panga amak putsata. So team 3 le 4 khan amak putsata in ko panga 22 marks apuang. Chuan team 3 le 4 in 22 marks. Team 5 in 6 mark. Team 5 khan 6 marks. Chuan team 6 khan 11 marks. 11. Team 7 khan. Team 7 le 8 ain kop lenga 12 marks. Team 7 le 8 ain kop lenga 12 marks. Sir team 1 ha engmo mark sa ta. Mark Rook 6 mark. Team 1 ka 6 mark. Kan say non le no so jo putila 7 le 8 kan 12 marks ania. It's one 9 10 le 11 kan ko the last 3 chapter kan the last 3 teams. 9 10 11 kan 31 marks apu. 31 9 10 11 31 marks. All right, let me repeat one last time. All right, team 1 6 mark. Team 2 11 mark. Team 3 and 4 22 marks. Team 3 and 4 22 marks. Team 5 6 mark. Team 6 11 mark. Team 6 11 marks. Team 7 and 8 combined 12 marks. 12. Team 9 10 and 11 combined 31 marks. Then kami back kan mark nga la chuang 5 marks la chuang chu kan tu na kan da to mai don ni nakina ram cha ang suya ti kan marks sun chang kan so wa cheng lo no anyone marks put ta han cheng lo no le thil soi tu in nei chuan respond to in nei chuan microphone kha on la te han tro nei ula ani lem lo ko chuan microphone kha lo off job ula chan zu in om na lai sound dam te kha rong te zela
Alright, kan Max kasu chiang tro. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Now let's have an overview look at the syllabus for class 11 history. Class 11 history is like here is to ina vasoya va explain va ko ngai lo how teach ne how sui chi discuss ne kan school te chukal thela jang kan kal dan phum po dang lam te to na high school I think ai ti chum dan ko shalowa presentation nen te a na ma ni involve tam na tu chi ne thil har sa om lowa thil ni no mom lo puka ke ma ni chan chin dang sil do na wangin voin a hetia nga machine te kan lo om chau dan hi Natina tuna COVID-19 la re antan resipui pandemic disease kan tia ko kal bum tu tuam cho sipui kan boy puya chumi bang jong school ko kan kal lei the ta COVID pandemic disease alo to to ani lo point epidemic disease antal sileng koi continent bi kin amon milan to koi ram milan to na sat tam de na lo thi pui to ang chi COVID-19 ayam ni nan thi pui na sathi lo om to em history kan en le thei ta hatian sil lai te kan sil don ta ne in ju lo le chonin hey COVID-19 la ta em wa hian news vela alang sa talawa terrorism de hala re nem ta ne ko lo ba ta chonin khoi lai amo boman ti pu kar bo pu thi chil bo mo pu ti sa chum thi ti ver ka news sa kan everyday news ni ga tro ni tina chin thara kan share da ta ko vel khoi lai mo ba ni son average la kim pok de re no ni ta chitiang khopa terrorism misi na ma ni nun na po ui to lo khopa asa khona ru arui chil na chan chu eng wang nge eng tik lai tang khan e ko vel hen lo share eng ye chan ni ang ti ta kha kan discuss thei tu rang chi jon ta tian chi ga ram chi so lon ta ne masala chu zong zong hoi na kan om ta kan condition le kan situation kan en ma chuan kan bul lo chan da na chang khan how do we develop into a modern human beings di kan se so tu chu ni mai kan origin atanga kan development chau ta kan develop chau ta ti chuan voi kan thlen ta khani kong a kha class 11 history je line amen je ku tum chen beta so team wala kan chin chin kan so yang a so next class an so chin chen le a voi na so overview kan ti kha chapter sorry team malina no la fasil to lo ta team wala hani mission lo chu da ni chin han respond ila ning sia evolution ti kha evolution theory chỉ sáng sáng mà này evolution theory chỉ sáng sáng mà hemi kan zir to na in shit te chu Christian ni mo Buddhist ni mo Hindu ni mo it doesn't matter right religion zir tir na khachu da that vek tu and that lesson hemi life and that lesson hemi and the car our microphone hello off mirror on team one chuanin human origin hangam zir don ta but first we have to keep aside any kind of religious belief we have ke chu Christian background atang lo ga ne chu gan chon pathian siam kan ni ka pom thapa ma se chu kan zir tu ra hi chon history ni vain ka da tha sianga karon soi fia don point heta ka rin na lam le bible zir tin na lam ka da tha sianga history zir na engting em machine de kan lo om engting bu kan lo thun ti kan zir chu turan ta ni
chu kan va pomanga chu chon kan rin na ti buayanga kan ngai to na ala pen tu ri ti lama ni lawa kan no lei satan min tron pui tu le khovel in engting nge pom dan ti kan hriat zau thena tur ta hana changkai ta ti chon thim one na min zel pui tum dar chu evolution na ta evolution theory chi sang sang ma Albert Darwin theory of evolution kan me atro origin of species like a bua khan machine the hi apes family atanga lo origin nami lo evolve chau kan ni tiang zong en ron chui ta masala Darwin na evolution theory lo ko kha theory tam tak evolution theory om ta ta so ni chi ni in kan chen dong ta ni ge ni chon nam zil lai a chon thil panin machine te hi kan pom kan zil lai puina aron soi chiang sa chu enge mo tang chon kan evolve ti kharan soi chiang sa ta ni enge mo ni atang chon kan evolve ne ya enge ani Darwin x ti khan khar lo thia living form dang atang in kan lo evolve chaw kan lo dang lam chaw ni ti khasun pom ta ne sta so ni kan lo evolve ta kha chi ring an chen sang ta replacement theory and tia scientist chen ka chon replacement theory and tia pakhat job a chuan continuous theory and ta chu khovel scientist ho le archaeologist le historian ho hian in an pom ta ni na ma chu machine te hi kan khovela kan lo om tira kan khosak masak na hun chu voina middle east kan ti le africa continent kulai borvel kuni ti chun pom ta ni an pom ta nan tang ta Africa le kulai middle east vela khuan kan lo cheng masa khuta tang khuarin kan kal dar sela khovel continent sang sanga ram sang sanga kan pem dar ve zela chuan foi ni kan theng ta ni ti kha an pom dan an ta masa chu te lo evolve chho ro ro wa chuan kan tha tu te kha chu he ta nakina textbook mu mal soin kan ziranga homo family atang lo chu kan ya homo chu latin tong ya men machine ti na me ya homo habilis te ma homo erectus te ma homo sapiens nom boga chu homo family ya annung ber homo sapiens chu ge mani wena modern day human hi kan lo ta atengan chu mi homo sapiens lo chuan da na chuan kong chi bi omni nan ring ta pakhat jok chu replacement theory and tia so ta chu Africa continent na kulai vela om thi na kha ngai ta na kha aron pai khata ni chu theory a chuan khovel hi tun ma chon continent pakhat kan chi na at movement of te kan core khovel churi la che thina wangin continental drift lo chuaka ho geography balance thina chu continental drift lo chuaka ti chuan khomol pu sang sang ga chen sang ta ti ta khalon ta ni chumi continental drift om nuwa chuan human evolution hi lo om chawan in ta replacement theory pom tu ti chuan entirna Africa mi ho khachu Africa continent le Asia continent in chen san nuwa European ho po Europe continent atol thak nuwa America continent mi machine ta po America continent akal pen nuwa continent pakhata tanga kan dan nuwa han machine dai lo for chong hin an mai ta chuan kan om na muna sirin depending on where we settle, what kind of climate we have, depending on what kind of food we ate, and all the other factors are considered. After that, all right, after considering all these factors, historians have concluded that modern humans have different appearance, different kinds of evolution. Kan omna muna sirkhan voina machine te hi kan ber te
kan lan dan te kan hun rom te kan thile zira wa te mo kan na hun climate zira wa te mai alo dang lam ta nian kita atinan ram votami chu atum viau thelo cold and temperate climate om ho chu an vuna ngau tlang puya kan sia tro western countries also ram votaman mia heta russian lampang te european hote European countries antina Sweden velam wituman lo piang non non mai lo African origin African thapol ten ni lo chano tu den se son ram lum equator nai ram ho ta chu and skin color color dark the complexion the color tum the hatiang khan tin ram vot lampang naya om ho chu a climate zero mo am thil em zero mo ni khan and physical feature ko lo lian bi ka an ru ta ko lo liana data antinan ru tu itlak tam na buna om ta chu an complexion to lo brown na brownish skin mi zo ta bo an ta mo brownish color an lo nia tin an physical feature ko lo te te nge nge ya antinan tropic of cancer le equator ikar om ho ta chu Myanmar, Thailand, Kuta, America, ram theng Chile, Mexico, tite, mo, ada kan physical feature ko lo te wa kan complexion ko lo brown ta dum che si lo mo black ni che si lo ka tian sel khan in tang lam na ha lo ta chu replacement theory ho na ne ta pakhat le chonin continuous theory ne ta chu continent pakhata kan lai Africa taking a pian suwa itu ta khan ne thum ta ha ko chonin continent pakhatra kan lo origin kha kan lo evolve chau zela ta chuan kan kal tar na lama tunamian che khang kan fa in settle na mun climate sirin kan thil e sirin kan pian thung le kan mel kan evolve ta halo dang lam ve thuani kami ngai dan pa bi khawm ta chumi che te chu timon tram chen kan highlight da chumi evolution theory chi ni mang chuan kan thai khinanga khoi ge pom zo which one is more acceptable and which one is more confusing ti ka kan khai khin don ta ne kei ma ni ne khan textbook kan zir ba ka khan phone te kan ne ya internet te kan ne ya kan enanga kei ma ni ngai chiar anga le khabu te po kan enanga ti khan khoi nge dik zo khoi nge pom zo ta eta ka thian sian kan ni ti la pang chu na thakatin thinking e lo evolve ti akha kami idea pa ni akha ani real fiam vel don ta ni chak zo thiam zo deu kha om ti ran tum don ta so chu machine kan lo evolve chho ba na kha ti hang ha zu chawa so an next theme chuan an next step chuan civilization lo om chân đàng hay bằng dưa bòn tan mình sinh thể hiện thì lại trong những cái buộc lệ cave lệ thìn zar về là mấy mấy ram sa ang mấy cái tal mấy bùa in te dina thai te chin kan thiam ta ka au bo ko sak na chang kan shit ta ti anh mà evidence om lo ni chung ni kuma chang chon ka ti wat the lo ni cho bạn cho evidence kan nei lui per zong don ta instead to history to facts ani tu ria facts mo thu ti ani tu ria chu su antira dot po hi thu ti kan la soi ti to ta facts so ha to ma tuna za ko ta kan online class la na hen ro su bun bun mai lo ti tai la facts ang chen ka ron se ne masa za ko ta om lo ka chuan en iron proof thei lo asu nge lo kha iron proof phot lo chuan kan la pom thei lo chu ten che chon li sia chuan facts anga kan soya kha kan proof thei nuwa le kan laya chem niom tak thir tui ek phadi kan lai chuaka an en mai an en wang pa in ti fing dewin hi chu
kum vehicle ta vela mi ni angan tir mot ta kum enga mozat ka to mi chu ni chianga kha chema kha lo tu ek kral lek lek to zo kha atu yak na sadana trong te amela trong khan rei ta ka ti si mase kha pa khan kum vehicle ta vela mi ti kha apon mot the kan proof the pho ta ngai ta ka tiang se khan sia chuan facts sa kan proof the ngai ya chu mi bang chuan civilization kan zir don point kha civilization kha alo om nge yem ti kha kan ka proof the ko ta nga ya chu ta kan proof the mas lui ber chu ni sing te hi au hoin khopui ta dinin allo kho sa ho to a mu ma takin chen ho dan lo nei to ni ti kan proof the nu nung ber chu Mesopotamian civilization kan ta Bible hun lai bor ber chu kan ta mo Mesopotamia Tigris le Euphrates ni kamami civilization at ka team tro kan zir tu chun le ta writing and still life tin ron ta topic ka chu chumi ba ka chon ti khang zir so zelanga when bi ka chuan kan class azawing ka sia an time azawing ka sia next class chun zon to when di khang kan soi kha overview tak tak la ne mo chu team one le tu cha la soi hana in kan zir tur hawa po kha avai kan la highlight le photanga a detail la kan valu chil mai amak sin cheta voina chuan in question local za tu shu boka then team one nge kan zir ton in shipman ta boka team 2 a Mesopotamia kan zir don ani ti point ship ta boka ti khanin nangma ni in lo in cheer veng ve thi ta ne textbook in le kha just don't leave it la chua ula lo cheer ve ula mo class 11 textbook kan knowledge lang ani jilai button khat chu ngani tule lar lot te pon ui thea ase tu na mi ha knowledge lang ani mo voina kan din mun che thela tu da knowledge bu re chu ban chunin lo cheer ve ula assignment to online pe lo ma hemma la lu chil lo wangin next class a chuan kan zir tur kan mabak theme 3 atangin overview kan ne nga ti chuan textbook in lo ring la theme 1 a khan a topic poi mo lai hemi hi 3 marks a local theoria hi 1 mark a local theoria hi 2 marks hi 5 marks ti te then kha a detailing an to oh all right thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Sir, bye. Bye Sir. plus dan ne le hal don bang in left in so sang ha la nga oh Yes, sir. So